5 detik. Ho nha, ho có một ho. Đó đó nó cơ nhang cơ thật rõ. Mak dah ni. Lah nomor macam mana? Nomor sini. Beli sini, beli sini. Nyopan Ada mudah. Nyopan mi sedekah hamba Allah dari kamu-kamu madum, terutama dari lembaga Baitul Ilmi di Luk Semawe. Kamu melangkah badon ni ajak semangan sabuk sabri. Nyo ibu bini doa kurang yang sedekahnya bu muda Kau tak man. Kau sakit pi. Ada mong ni, ke ke? Benar mong ni. Benar mah je. Baik ke haji jabak. Ada deh. What's up guys, so today we're distributing the fund raised last week from Good Dharma accounts. Received a lot of funds and have been converted into Indonesian rupiah. So here is it, check this out. Ini lanjutan sumbangan dari teman-teman dari platform Karma dan beberapa media lainnya yang kami ikuti. Ini penyerahan kepada adik kita Safriani yang berada di Matangkuli, Aceh Utara. Safriani. Let's change. Yang sumbangan lanjutan daripada orangan yang pada bahan. Nah. So here is Sabian, and as we can see that she smiles. So if there is any father